je mo ko din Watwi Nokbar Bai je sini Kamalpur subdivision andara je Nokbar Bai mani ge abor moti kok salakya sini SDM bai respond kam maka ge bobo criteria full damage half damage kise mise bai mani abor ebong na boke da ge khomjang na abor salakya mono saka je tabuk je baisa ge ekdom pura baisu thanga je civil kemo tong tonai rong no bongno first priority rinang thun je ekdom damage ng thamba kya gai abon pore further je kise mise baisa bongno khlainang thun okno salakya bo kam respond dekya ge chung saima ka full damage ng gai 1,20,000 manai gai tabuk pula sekan 1,20,000 ni 15% tabuk bongno kise mise samung khanya ne bagai bongno dawi rijak nai verification complete mani yagulo angkai je 15% diwe je baki tongoni rang o rang no bro fulfill khari nai o so jora to bisi nak lak dakti no khari nai ne belai kaham no respond ma khabar ko kaham no so mote kena sauma khlale nai karon ke mo hai jora wo nok phupanya rong ni belai ke khari ma sikja karon nok tong phai si single nan jora phano mano nok si bai thanga kai bro tong nai bong no ko wan chu bai belai ke ang bo tuisai mi angui tongo abono salbon bom no bong bagai khasi goi tongo tini kok samai jagulo to bosau mo ek din bisung khlai din nai ne chungke jora mana sinai aga mo to state government SDM ni तरफ থেকে ang personally ani तरफ থেকে bo ang ani PTDC तरफ থেকে bo ang bo khlai no to ambai